kiribes iron bemen boy kawai asa kan itu ngai na yon der to yang karawa ya ka subrek na tsun terun ka tur ga tana yang kita udah ya wiki ke ya karu be rope na kon anarun ka de ngono para kiribes ba karawa do kameru na non ni mewa to pong me kanwa na terru are kai de gun de men de terus ya fata luis siripota banga abon to karawa ke kapos giroi temas sa takakaru akaruan teman ya te ai katenus to kuaya o tamayi kita ukaru be ba to kan kai terus ya kami min to karawa ke na komen asini pari ni meria akadeni men siro tamtis oni kamen dosin saron untuk kapos giroi o mon na siro tamtis na komen terus ya kami mi akadeni men na sini pari ni meria oni kamen dosin saron temuan na temas terus ya kami mi na komen dosin saron akadeni men siro tamtis o kamen asini pari ni meria to tana ko tirinin ni kanuan tuman ebe pun terus ya kami mi na komen dosin saron akadeni men asini pari ni meria oni kamen siro tamtis Kekerawa kita katabi na kontinu tabu bukin ni klinik yon panana tabaki orun tun du weekend ako. Na tiya kati YC bukin kari-kirakian chonon dai na merawat ay ta kupa Christmas ngayang kay temo na pemangkor ari kekerawa mo iya ta kari-kira kayo. Tamne ta kati yo pon te bina te mita buburana ono wada bun te mita rape pena. Ya yo do waruna do wana terok o wada temporary clinic room do wana office do wana store room. Ina ina pena ho head tank mena tangkin karau. Mana kita kira kayu iron nusiran kata kata umar dia pun apubur wapi mewo tengah tara bukin Christmas o kantun biasa kawan warga tebira yon tu umar pun piul 2022 ada kota kira-kira kiron demini tamen kota 50 bukin apa inanwa apu supaderik ika patak itu utono men kota 50 bukin apa inanwa apa ayo isbata mo suwa nura kita kawakin apa ina kacang bukin kana korawan dan wagi wabisin katin nepera atau umar pun kita culture and museum division. Ibubuto kanuana yon taupiakinan kawakinan katin betuan no kaungan katira medikiara ni gripes ay kakawak ni kota kimi apa ay kakarawak kongorong mi akada ki alikuak kawakinak pantawak miya ndo manipong eta ko jwami sa iyo ba kawakin deso ayo ba ene bubo kini kaira na mapuri ofisin katin nepera atau manipong tigiyon kawakinan me kamenuan no kaungan na kati medikiara ni gripes ba ina timeto Ondi kita ke mapuriana me kina. Pemenang kai Korea the chief instructor di Gripes ya Console Association and Nelson Nekiawa di Bukinidan takataniye ya di 2022 Global Taekwondo Master Training Program ya po di training data pon kataniye ya di Cookie 1 hari kina kinara na di Taekwondo 1 ya tahu terono men di Gripes ya Console Association ba ya iwo makaron di training ayo pa di classroom apun takataniye ya di Grand Master me Korea sebetulnya mau di training ayo pa inakademi itu agi cerita jauh di takakaru ada tiap kondo ini kita kata dia yo do ya pe nasa do Europe jauh di Amerika Afrika jauh sini hari ini dia kayak Gripes by idea yang peranan karena pernah ada KCA na kondo tahu dia kan Korea bukin mana lagi teman ayo kino bukin anak buto ka master sem Yundra dari BC bukin anak bubu di Gripes no tu pikir biasa lo visual bukin apa yang ini kata nota anak kinto kawan nasinera reverence to finga wayabalu falani takarikina at the order of Saint Michael and Saint George and kabetua giron wen ningira na King Charles started many by the Knights Grand Cross kabetua gingai say reverence falani bukin tawan takarikina gi tinawayo bukia kawan nasinera itualu imi dokona ironton ningiran dengan nani on dokona yingiran bukin tahun metien kuini tapi tak komen Paire Canada the Prime Minister Metualu kausea na tano tikasibu metuwe King Charles tadilimen biasa dikirikagi maisin na bodan nometa ni kardoni yang kai ya pak maisin tepung on dikira ke maisin temete men busina kon di COVID-19 dawari di kosina buat jawabis ni wari gigi bukin uwa dirikin nako ayo supaya sa di pak maisin tadi biakan ni kardoni ya do bo sipi janga di pak maisin tepung ya anda wadangan dirik gaya isi dan men maisin nasi ainin dirik Pai ku orang itu kon kora-korana anak kabung tu bodan nometa men mu tanga tebi mai suwa ya sani kira kita meten temai se wa bi ma nuwa ta tebu wa men mu tanga tebi ni bewa na kon mu tanga tebi berwaiwa pai di kayo men kora-korana busina kon de covid tadi ya sani ka poi me wiya ira kayon tebu buwa meta jadi kita tayo men tu manangan kai amai sidi ka meta ni kita na tebe na kon na kia na ro yo sina peto wa yo pa ya sani kira ke mai sin temete pai di kiai men
suwa ke kai be ke koro ji daw jaka ibukin wakanan di COVID-19 abaki kai Brisbane itormon ni kai saki min bom de makora Western Province de wikayo eta ko YC ne sim ni kare bom ai inspector le fort sunugi ba da koro kayo min di bosnya ni bom dan ta kawo ni paka jana da ki atwe ri betau iro wi o meta de makora ai ya mona kita kaisa kayo ari ina wagina kina non wo de week men de bongai nonon munda noro sa savele pa kawa ni ka to bibia chebe handi uchocha ina koro gina be de wabu e rendova haba Pakawa yon Rendova Highland. Yasa de saurabo in kaputan de UN ni kamomwa chepe Federated States of Micronesia ke defensium bukin na kairi din pakana pibitakin kanonupong nakaisipo Bestens David Manuel men defensium iti saurabo in kaputan de UN Antonio Guterres ari kamomwa defensium bukin na kairi yon takanga ngayo o ya kairi na be ave de bewa ke wori on ta be digira ke bukin wakanan pibitakin kanonupong Normal non ave. Asa awa magoro Ukraine na kaya minang kay jana na taro Rusa. Na taro tayo yang ni Kosina no ibukin. Pero nakin dusa re eno ko na nikaw at kaway na kon dusa ibukin tawakia. Yasa ni bani kay daudana anak pa Rusa yon Ukraine. Inanon na makay na ikana ko. Ay sa Ukraine ni mga kariki yon tawi makoro tabiwa na kumiyang menu ko. Detaya yo o ataw bisa ki abuto ka giron Rusa i menu ko ay maya kiba. At ang ina to Kosina no dewi kayo. Ibukin donakin dusa. Asa tan Kosina ke protestes ay katanan nain dawa mo na inuwakin Kosina yon Iran onse ni kabugi na buran na tu ke headscarves imin metin jen de menna nanatay ni kawagin na girowiya Brisbane ibukin iruwakan suwan da buran tiyasu kiti high chef laws. Asa ni wakin na kung mas ni Kosina inanon ni mepong ando ko ni karawagin ni kawa da bewa nsepe ayo imete marsha amini into norak inda ni mepong Imin kabelian dini wana pong nikoma dekawa sari imiangin na tuni kawan Iran dan Iran wa mai someta ki akota ugreye ro wi ainya ki akabuki IGF nikota ki ugreya o kai taran suan IGF asa tanga beu saben ni kana ko ya kauring yon ungna ko nabe orang anta ni win urekin jebe yo njegi bo kara ni kora amen no ameta ikamet yo ira yon te buku ari ka aikwak men kora sai pun nan medo imin do ko nan mo ngabungin database na pensa ben may mayak ay kyushu era kayon to bubu abi tanga au sin meyak ay ka ati meto na kia aya bawa ben ta kawopong era kayon wo de milyon tan gitani ya be ke migrants ay ka akaw gina kinsan America me Mexico inanon dirigana ko tewari arang ni buburari ya kamera ka chu na taw dia ka Joe Biden yo sin na wari ano office America bukin custom o kamenuan chebe de CPP ba Iti jawari ya gua di semari jawara di mewa di video ni bukin tegera ke wapi mewa tade buwa ti bukin deri kare mai maina yo sin jawari yo pa ya san kira ke mai sia migrants dan na bai ka Venezuela Nicaragua Cuba oni pa mai sia mai Mexico El Salvador Guatemala o Honduras ya sa debate men the far right yoni tare ya protest of itari kata tawa ki pa ina muan na dinili ng database Ika musirawa di menna ana sa kandinya ki candidate si bukin kamumuagin di suwa ka hato feed la yon di internet ki di social media na naroro yon di Facebook ni mo tanga di bimewa o ilang ana kabotaw to coordinate the debate yo Hikwi Kenzo Sisiligi Kalangiro Bisano yon di rida debate ye Georgia Meloni an kabotaw me di sa kairi di menna isipi di dikin nako recent daw to yo ba kananon na kabotaw yo di sa kairi di ko may samen Pasa que Benito Mussolini kita ko debate yo pa tayo ko na Mr. Bisano di mga bukin debate dengan nani o sa Meloni ikataya ni ka the process of Italy be kira-kira me tawakin di be dono ben banani kibes